Hello, so pite ho zo si na bon chawin he chi channel la elgo lenin limna ka hin bol ki rovin tulai ta chode vanoya athupi pen sports alola tournament la adinga zong athupi pen cho football hitan tin World Cup FIFA World Cup tia ke hi tulai ta achi ma sun le zana im khop lo liwa to ding tham ding dan lo diu khoma ivet wa ingol piu chu World Cup a hi nei he chi chung chang a to ni kha hin video na simo hitin e holding a knowledge ki be na jong hin tin FIFA World Cup thusim chom cha hi iga se diu tu ni khon ikiti movin khangdong ho dinga jong adia sim lai khangdong ho dinga jong het na ki be lap na jong hung hi ding igeng chawi FIFA hit 2022 alo le 22 a ko na chu in Vietnam le hin atam zo hin I het pan bep diu hin anoi lang si su kui man ki mo hen be set tan chu hangdong lang ho hen henge ate lang ahan lang ho zong chun itin te o hen lang iti han zong le World Cup hi kui man an mo het do chu ana lap wang wa chu 90s langa World Cup ho zong chu min ana mu tho ana lap tho chu tu langa ahan hon zong a hin wang hi chilai khanga sanga tu lai khanga World Cup football hi min thang mama hi ta za chu abul lang sanga ale lang zo min aha het zo e ka ti no me hi chi za chu ale lang sanga abul lang FIFA thusim chom chai tu ni khai ise dio akinomen FIFA hi 21 May 1904 ni kha chu anaki phut do ahin hi chi hi FIFA kiti hi Federation International Football Association tina ahin hi chi FIFA munpi ti chu headquarter hi Zurich Switzerland muna anume Robert Gurin chu FIFA president masapen jong ahi tin jong akisayin hi chi panmun chu 22nd May 1904 a pat in 4 June 1906 chan hi anatoi nei Robert Gurin hi 20 June 1876 ni achu France muna hi anapenga chule 19 March 1952 ni a lesi in ko anabe FIFA in language aman official language chu is a FIFA official language ho chu English ong hin French German le Spanish a ai chom chet hilai ka chu se no chu ka kum ma le veleu hen tu lai ta yang for example abai pena ga pi thidinga chu football vet an thil ling hung ki thop chu ling hung ki thot khat chuna click nga le English a commentator long abol kon kha chu ham dang pau dang a ki bol chu hi tho chu French pau jong hi thei German Spanish a jong hi thei hi ti chu isu mi lo di wai aji chu FIFA hin English French German le Spanish language ho man wa abol ji wa hi hi chi FIFA alapi anthem hi chi hi FIFA alapi hi France Lambert in anasim a hi in His friends Lambert and Asim FIFA la pichu FIFA World Cup 1994 USA anakil hama sa beni his la pichu tulang ai hon het pen chu Sakira na sa samina tianam ilawale waka iti ho na hichu ho chu het pen o hin hichu chu helowa FIFA la ilawale FIFA la pi hichi friends Lambert in anasima chuteng ta le US muna hi anakil hama sa pian hi FIFA la pi hi match alo le tournament ki pat masanga hi anakil ha si hi in tu jong aki ball pe in France Lambert hi 11 March 1940 nya chu happen him Germany muna anapinga 2011 kuma hi FIFA la pi chu Bob May 15 February 1969 London England chule Simon Hill 25 February 1969 Bristol England ai anasim hoiza anapu do chu hungmachal hi chu FIFA lapi neu kha
ong ki man pat dan jang chu I het divin ta lang nom vin ai le hi chi FIFA in tournament a ball hi chi FIFA to gun no ya tournament ho chu FIFA World Cup FIFA Confederation Cup Men's Olympic Football Tournament Under 23 FIFA Under 20 World Cup FIFA Under 17 World Cup Boys Youth Olympic Football Tournament Under 15 cho lệ FIFA Club World Cup cho tiếng ta là FIFA Futsal World Cup FIFA Beach Soccer World Cup Blue Star ai đâu lệ FIFA Youth Cup thì à dòng kể cho lệ FIFA Women's World Cup cho lệ FIFA Under 20 Women World Cup FIFA Under 17 Women World Cup Girls Youth Olympic Football Tournament Under 15 cho lệ FIFA Women's Club World Cup ahini FIFA hin tournament hi tam pita nei jam hon hoya hi I hon to hi FIFA World Cup se hilo he chi khel lam pe na ang cha dang dang mo khot no ya hi FIFA te khot no ya tournament tam pi min thang ta jong umai ahin so la amin thang pen chi pen chu FIFA World Cup ti a hiat hui a hi pen ni hi chi FIFA member ho FIFA member hi 211 a umin hi chi ho chu Asian Football Federation AFC a ko na member somli le sagi cho ting ta la Confederation of African Football a ko na chu member som ngai le group Confederation of North Central American and Caribbean Association Football hi cha ko na chu member hi mi somli le kha hikit cho ting ta la Confederation Suda Americana di Football hi achom lam pena heading a chu conbur da hel hu ahin hi cha ko na chu member so mama hekit chuting tal Oceania Football Confederation a ko na chu member 14 chuting tal le Union of European Football Association a ko na member som nga le nga ahiuve nei hiti ai mun tina hi ki kom ki hiti ai ki chom khom wa ki tho khom wa FIFA ya mo hon avet suiwa hiti ahe va noi headinga anat na thei chana tournament Olympic ki toya apo do ji hi FIFA Player of the Year jong hi ga sei ket lew han hi chi hi 1991 akuna 2009 sunga chu hi chi FIFA hin kumsi le leisi chunga hi football pe team pen pasal le na me hola ya team di set ho FIFA Player of the Year ki a thet ma na pi ji oi hi chi FIFA Player of the Year anamu pasalanga ga sedinga chon Lothar Halbert Matthias Germany a ko na hin ama hin 1991 ko mas anamum sa peni chuteng tale Marco van Basten Netherlands Roberto Baggio Italy Romero Brazil George Liberia Ronaldo Brazil chuteng tale Zinedine Alobale Zidane ta hero ama France Rivaldo Brazil Luis Figo Portugal Ronaldinho de Assis Moreira Brazil Fabio Cannavaro Italy chuting ta jong le Kaká Brazil Cristiano Ronaldo Portugal chuting ta le Lionel Messi amo changhin amu ji oi tu le tua amu so amo chang bo hi iti naw hi maban hin kha tampi mi amu ding jong hung ki sep tho nan tin chuting ta le I het ma bang va FIFA Ballon d'Or ti a het o hi chi him ga sei ket lew han Ballon d'Or hi France pau hi ti isu me lo ti oi Ballon d'Or alo la Ballon d'Or ti na hi chi hi France pawa hin Golden Ball ti nai 2009 ko ma chu FIFA Player of the Year chu FIFA Ballon d'Or tin anaki khial to in hi chi FIFA Ballon d'Or mo ho chu Lionel Messi Cristiano Ronaldo chuting tala Santos Aveiro ho loi ana hi bi nei he jong chu chom cha he ti wa chun ga dei sawin chuting ta jong le first international football match ho ana pat dan ho ana ke man na ho chu ga bekin lawan it's international football match masapen hi 13 November 1872 ni ahi England le Scotland ahi anuma ana ki chi mo hi William Kevy referee hi na in England le Scotland chu Hamilton Crescent Partick Glasgow
Scotland munahi anake che mone nei amino wi ase ha athim ji in ai le hi chi football ke chi chu mihim sang som li ti hovel ana ve ve ti no ke sin tu la ya hi alak nga sim to zo ai ta nei stadium ho azong agi hi dan chu chole England le Scotland chu goal 0-0 ana hi lonin football club lui pen world oldest football club chu ting ta le FIFA le FA England Football Association head pi na dung zuya football club lui pen hi world oldest football club chu Sheffield FC ana hi in Sheffield FC hi 1857 koma chu Sheffield England munahi ana ki put doi Guinness Book of Records dung zia chu Guys Hospital Football Club hi football club lui pen a hi tin jong age sayen Guys Hospital Football Club hi Guys Hospital London a Stafford in 1843 koma chu ana phu doi Great Britain gama football ki na chu British hon ama hon vai an hop naw gam ho a chu apollo un a hi le football ki chu all in amba chalin vanoi le sit pumpi than na jong ong hi to in ki chip goal si chong khang to ji nei ale to a FIFA World Cup chung chang chom phat ga asai kit lewen FIFA World Cup hi FIFA president thum chan na Jules Rimet phalaya an ki bol to FIFA hi akum kuma hong ki khial chuting tal president jong ki khial pe to le tu a hi Jules Rimet ama phalaya hi ana ki phut do hi tin jong a ki sin It is Jules Rimet 14 October 1873 Tehi, France 16 October 1956 Suresnes, France in President Panmun chu 1921 apat na 1954 kumchana chu ana tu honai Heti Jules Rimet trophy tidingham FIFA World Cup ma goal zone nei ho chu World Cup trophy ana ki pisi o hin Heti trophy chu Abel Leffler in design and a ball. Abel Leffler in design a ball trophy to Danka sterling silver la ki simen chule sanatui ki ha khum gold plated ahi. Trophy to asan dan hi 35 cm 14 inch ahin chule agi dan chu kg thum le gram zagir ahi tin jong ak se ni. He trophy a night kiti great te gal zona pathin nu Great Goddess of Victory Lim Azawin Hechi Great Goddess of Victory Lim Azawja chu Hechi trophy chu Victory anakiti hi in 1929 koma Jules Rimet in FIFA World Cup ki bol ana dingan panna sata anala in Jules Rimet su mila aumol dingin 1946 koma chan victory chu Jules Rimet trophy team no anamin woven anamin amin chu khial ki tawani Chale vanoi garden ni na World War II laya chun Jules Rimet trophy chu Adolf Hitler sipai hoin ala amang di kicha ja chun Otorino Barassi ti chu ma hi FIFA vice president ana hi in ama in Italy kopi Roma ko na hin ana podo in azal khonnoi kyang ko bomb sus box ahin ana selin ahi 19 March 1966 ni ahin Jules Rimet trophy chu mi pivet theding ahin Westminster Center Hall, England na anaki koyen 20 March 1966 ni in Jules Rimet trophy chu anaki godo okinin 27 March 1966 nin David Colbert le aui cha pikel chu achen na Beulah Hill Norwood South London in vela chan walking aga chi thanin a hi le pickles in newspaper a kitun parcel khat hi anna ahen Amazon azui do in anam cha za in David Colbert in ahonda avet le Jules Rimet trophy anahini kidang ta joi David Colbert in Jules Rimet trophy chu Gypsy Hill Police Station agapi in David Colbert in kipaman jong hi cha chan tampi anamu in hijalaya chu sanggu bo ahin asum chu tu adinga alenalin anitani hichi Jules Rimet trophy akiku do anahi 1970 koma Brazilin FIFA World Cup chu athum veina anala to khranin heji trophy chu anachang den tawin heji trophy chu mi pi vet theining a Brazilian Football Confederation in Rio de Janeiro Brazil munahi 19 December 1983 ni ahi anakoi wi
Hichi Jules Rimet Trophy hichi hi akoi na ko na anaki gudo in hichi trophy cho Sergio Peralta kiti gucha min thang pa gun dung zu ya hi ama mastermind ama ko na anaki gudo in hichi trophy cho Sergio Peralta gun dung zu ya chu mitam pin anagu do oi Francisco Rivera chole Joyce Luis Vera cho ama ho hin adang dang to kithuwa amo lampai na hi 20 December 1983 na hi anagu do oi hichi trophy hi Sergio Peralta Francisco Rivera chole Jose Luis Vivera amani insana a ki ve chuting tala John Carlos Hernandez ko mai anaki zu uvin Sergio Peralta chuting tala Francisco Rivera Jose Luis Vera Antonia Seta chuting tala Juan Carlos Hernandez le adang dong gin mo in anom tawin amo zo si chu man jong anom bin hichi trophy chu akem kit tapon alang khana hichi hi Juan Carlos Hernandez in hichi trophy chu sanatuma sudia hi amahin ana suujuna hichi melted into gold bar ana su hi in chuting ta le alang khana mi hon sei ke ba chan ama hi akilep min mi hoen hiting ham hello ding ham asu ta tam lul asial ham ti mi tapit abui pi lai ta hikit ai hichi Jules Rimet Trophy hi Brazil pi do ana hita in Brazil te pi do hi pan a khial dinga chan FIFA World Cup Trophy chu sim ding ana ngai to kit aji chu World Cup ma trophy kiti hi mi country khanin thumve ke jama an to malai amo chang pai jo atha sim ke jo Brazil te trophy khat amo na ki koi dan oi tan atha ki sim mai in hichi atha ki sim pen chu 2026 World Cup ma aki chu hi hichi ai ta koi ma chang ke jama ala alo lai a hi si a chu hichi chang dan lo lai si whereas an Portugal in 3 times ke jamin hin lang Argentina pan 3 times ke jamin hin la le hichi trophy ala pen chu aki koi dan dio FIFA te en atha angai to ki dio hi hiti chu trophy dan jong chu ai kinem so ting ta yong le hichi first FIFA World Cup hi 1930 adet chu ka se dinga chun 13 July ayo le 13 June July chuting ta le kon khanin April jong hi ativin gin cha thado hi jong le ewan isei num pen chu 13 July 1930 ni achan Uruguay mona hin FIFA World Cup ma sa pen chu anake panin team hi 13 ni pan na in hi team ho chu Argentina Brazil Bolivia Belgium Chile France Mexico Peru Paraguay Romania USA Uruguay chule Yugoslavia hi vin hi 13 July 1930 ni in France la Mexico anake chemin Lucien Laurent in minute som le ko 19 minutes an goal ana khum in FIFA World Cup ma goal khum masa pen first goal score along so ana hitani France in Mexico to goal 4-1 ana zovin Lucien Laurent hi 10 December 1907 ni a Saint Merdes forces France mona hi ana pinga chuting tal ama 11 April 2005 na hi Besan con France mona hi leise ni ko ana be 18 jong agise ni 30 July 1930 ni in Uruguay le Argentina final na ki team kinin Uruguay in Argentina chu goal 4 to anazovin United States of America USA chu athum chana third place ahin chule Yugoslavia chu ali channa fourth place ana pang ahi hi adang dang tampi se di jong le World Cup FIFA hong ke patna chung chang to kisaya Ballon d'Or dan FIFA te in tournament izat a ball wang chuting ta le hechi FIFA hin ipi do le tu anei ham alovale top scorer anahi ma sa pen koi ham alovale koi gamin ai piham FIFA World Cup ana pe ma sa pen ovem hiti ho chu imu hichi ho chu tamkhat knowledge sa dinga eki koi dewa ita long hi in tu khanga to tilai khangba igela ba chun aki himo mong ta in ipi jong le FIFA World Cup chung changa tuni khoi sina hi chan chu hin tin tu lai ta World Cup hi in koi fans na yam koi langa na panem
Queen Zovin te prediction na yam na ta sanam na gin sana comment a zong na hin sei the hi